To je da je turski narod srčano i sa neviđenim emocijama davao sve što je bio u mogućnosti da bi pomogao Bosni i Hercegovini i njenom narodu. Upravo u toj prijateljskoj zemlji našla se i skoro cijela porodica Izetbegović, koja je preuzela i kontrolisala većinu poslova oko prikupljanja i distribucije pomoći za BiH. Skupovi širom Turske organizirani su prema istom scenariju. Vrhunac tih okupljanja bilo bi obraćanje supruge predsjednika Alije Izetbegovića, koja bi uz ovacije i tekbire stupala na scenu. Gospođa Izetbegović izrazila bi zahvalnost prije svega ženama koje su svoj nakit nesebično darovale za Bosnu. One su skidale prstenje menjuši. Htjele su nešto da kupe za Bosnu. Gospođa Izetbegović bi se tokom 1995. godine okupljenima na raznim manifestacijama obavezno žalila zbog činjenice da je ostala usamljena u misiji prikupljanja pomoći za Bosnu. Do septembra mjeseca sam radila sa svoje 2 kćerke i 4 unuke i 1 nevjestom. I bilo mi je dosta lako jer smo se o svemu dogovarali i mnogo smo radili i mnogo smo uradili. Neizbježno je bilo pitanje gledaoca o onome što su turski mediji pisali o netransparentnosti akcija pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Jedan efendija koji je bio u pratnji gospođe Izetbegović je smušeno pokušavao dati odgovore. O tome ne mogu ništa reći jer ne znam. Ovo sam ja, evo. Ovdje je mišljena brada bila, veća brada i tako to. Mlađi, crna brada, crna kosa. Ja sam bio učesnik sa Hanumom Halidom i prevodilac, u jednu vrstu i prevodilac. Pa, boga mi, tu sam se mnogo razočarao. Tada je prikupljeno 4 vreće zlata. 4 vreće zlata i vidio sam da će to završiti u privatne džepove, a da neće ni dopriti do Bosne, a ne da se podijeli borcima. I onda najviše sam se razočarao. Kada su utovarali vreće u zlatu, kada su utovarali u kombi te zlatne vreće, po dvojica su držali jednu vreću. Halida Hanuma je nešto govorila ovim ljudima i čuo sam da je rekla ovu vreću za Bakira. Ja sam se oko sebe okrenuo. Međutim, važnije od toga su aukcije na kojima je prodavan prikupljeni nakit na skupovima u Turskoj. Po dobro uigranom scenariju počelo bi nadmetanje prisutnih za dragocjenosti. Na kraju su se u utrci za kupovinu vrijedne ogrlice našli bračni parovi Muratbegović i Veladžić. Nakon nadmetanja ogrlica je dostigla nevjerovatnu cijenu od 10.000 švajcarskih franaka. 10.000, Ujo Velić, prvi put, drugi put, 4. put, trećino otvaranje, Ujo Velić, pozivam Ujo Velića da se popravi na bridu. Supruga Muje Veladžića je došla u posjed vrijedne ogrlice, koju je pred prisutnom masom ljudi držala i pokazivala u rukama uz zadovoljni osmijeh. Akcije prikupljanja pomoći, osim Turske i zapadnih zemalja, organizovane su i u arapskom svijetu. Na jednom od snimaka koji posjedujemo, vidi se da je skoro do savršenstva organizovana tobožnja pomoć za našu zemlju. Svi saudijski mediji su animirali tamošnju javnost za akciju prikupljanja novčane i svake druge pomoći. Na video zidovima u džamijama emitovane su slike užasa iz Bosne i Hercegovine, što je Saudice činilo dodatno osjetljivim i izdašnim, pa su ispred džamije darivali hrpe novca i nakita koje su prikupljane u crnim vrećama, namijenjenim u komunalne svrhe. Novac su odabrani razvrstavali i pakovali, nakon toga su ga odvozili i deponovali na nepoznatim mjestima. Šokantni su prizori količine novca koji je prikupljen. Dobri poznavaoci prilika kažu da se na programu državne televizije u to vrijeme pojavljivao i kontroverzni saudijski biznismen Al-Shidi, koji je prijatelj Bakira Izetbegovića. Prepoznat je na ovom snimku tokom provođenja najveće akcije prikupljanja pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Da li su upravo zbog svega ovoga brojni mediji i neki političari do sada tvrdili da ova prikupljena pomoć nikada nije stigla u BiH, već da danas dolazi kroz sumnjive investicije u našu zemlju. Posebno se misli na zgradu Al-Shidi na Marindvoru, za koju se veže i ime Bakira Izetbegovića.